Mai ka kwai na ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel biak rei na la me thon riu thari. Sai September tarik rut na chanai kum singnei na chui na pungu. The Gaanphiu Mail Tamenglong local newspaper king in Sap the call. Infal September tarik rut na charuk. Thadau inpi Manipur re. September tarik rut na charuk kau official advisory issue sukan me kau National Highway kanai hai. Government of India tuangi kum na mi tuang chang kau. Think mai tilaw ba may high fundamental rights statuan metan. Sakanthe Ministry of Home Affairs kanikuki chu council ton report kau National Highway kanai kau tat kaluba mai nun khang kham mai tilaw kan mai tuang ma ge ka ge nai mai pu chai nun phung kalubam de ituna sakane thadau inpi Manipur remop ka siap na National Highway kanai kau highway blockade sulaw ma khang sakanthe TIM re community koi kau public tuang pu chai su ka si ma khang khani social media platform kau let's see mai hina gan sakta Laukai metia kai sulauma khang sangwai kane TIM thelai na United People's Front Kanikuki National Organization re KZC's position ta machuang kan chongi suspension of operations agreement tong signatory koi re agreement tong term tai piuni nai kaniu re highway thing me khau ka zaw lakni nai tuna sakane Thadau inpi Manipur re community goita chuzang mai nai khang karam lawu constitutional principle ta chakhwang suko khani law enforcement agencies nun ta machuang launa National Highway kanai khau kham mai mak na function su khang karam ko tuna appeal su kani mi hairi mai koi khangang mai nai pni tuna sakane TIM ri thadau mai koi khau cookie mai tuang propaganda missionary khau bawlaw ma khang khani cookie jihadist tuang lim khau bamlaw ma khang sakani cookie mai nun roi gai kan mai Manipur kan di hai Latlu nai me bam ti ko law bam thi tuna sakani thadau hai distinct ethnic group dei thadau hai cookie ra mage cookie me bang khau thadau me pam mage khani cookie me tuang tan khau aniu ka zaw mage thadau hai kalang bai mai cookie me khau ri kalang bai na independent entity suna lungba me ja de tuna TIM tong statement de hi kane thadau convention kum singne ni chi na padai thelai na thadau hai cookie me khau ka zaw mage thadau da cookie me khang chaklaw khang nu law mage khani mi tai thadau mai Goi tung interest rak magi tuna sakane. Noni September tarik rut na charuk. 10 Makis Academy Rongmei Part 3 Noni District Headquarters kau World Suicide Prevention Day kum singne ni chui na pungu changing the narrative on suicide to my team kau District Mental Health Society le District Health Society Noni rikariu na langan the. Kamung kau ta Dr. Azin Malingmei Chief Medical Officer Rich Chief Case Sulaw kani. Oniam Gang Mai Principal 10 Makis Academy re Guest of Honor kum na Dr. Awarshim Muiva Secretary Street Function President Sulaukane, District Nodal Officer Dr. Kachun Guikhanliu, Gon Mairoi Introductory Speech Kau, Mitwang Timi Ngagbang Mitwang Intuk Milam Salaukane, Kamung Katay Dr. Awarshim Muiva, Secretary Street Zaina Interactive Session, Ganai Laukane. Shillong September Tarik Rut Nacharuk, Dr. Lorho as former Outer Manipur Lok Sabha member re official suna September tarik rut na charuk nu Shillong headquarters ka National People's Party kau gut kazaw kanthe Meghalaya Chief Minister kani NPP National President Conrad K Sangma re Dr. Lorho re NPP kau gong mai chong welcome ceremony kau Dr. Lorho NPP kazaw mi Hairi North Eastern States kapum kau NPP ta titan thau puni the tuna sakane politics kau experience nai mining ting mai kani Manipur state kau katong supporter gai na nai mai Dr. Lorho Rui NPP guang mai reparty khang gai mai kang mai azu nai pni the kum na NPP tuang mantra one voice one northeast hai inthui na tan ngam puni the tuna sakani NPP Chief Conrad K Sangma Rui Lorho hai Manipur tung community azu rei chakhwang sulawba mai puwe kamai lungning inthan na tan mai politicians de tuna sakani Lorho Rui kamung khatai aniu dilung mai communities nun akhatna suna tan sukhang ka ge nai the kum na ma kan mai Purno Agitok Sangma tuang vision dai aniu tan padbam khang kege nai the tuna sakani NPP High Northeast tuang dilung mai gwai khani tribal communities gwai tong political parties sukhang kege nai the tuna sakani Infal September tarik rut na charuk Manipur tung Valley District rating du ran na kabam azu khaudui thum kan me sang padai tang kan the kumna Jenims Hospital Porompat khau now mai kathan ladan makbam the mi te hospital dang khaudui dai mai tingmi kho inbu kuba me sang riye Jenims Hospital khau inpatient suna razaw mai nunda kabam bai thang thaugan khang subam the tuna Jenims Superintendent Professor KH Lokeswar Singh Reti thai kani Infal East DC Office Porompat Police Station khani mi tuang dang khau nai mai ram guide mai dui thum ngam the kumna Public Services ti mai khau Guangtang mak mai nai na bam the Infal East tuang kabam azu khaudui dai kan mai roi chang tat kaludat kong bam the khani kai gai si ni dui thum bin bak kan the Jenims Hospital dang dui thum gai kan metai Iru River dui dai liam pat
กันไม่รีเจนิมส์ Hospital Complex กวยด้วยทุ่มงำกันที่ติกี Administrative Block เล Dental College บำไตนัทุด้วยทุ่มกุตังมักนาบะเมนิ่งเตาเหล่านุวิอาศัยกุมจุนจุไลเขาไตนี้เจนิมส์ Hospital ด้วยทุ่มเหล่ากันจงงี้จิงอินทักมังนาริวบะไม่รู้ Official Square รีรำไทยนาบำคันที่ไทยกันนี้กุมนา School Square อินบังคัง Order ปัดเหล่านาอาศัยสิทธิสุกัยกันเทอินฟาล September ตริกรุณาจรุกมณิปุรเขาอินทักมังนาจิงริวบะไม่รู้กบัมอจุเขาด้วยได้ไม่คันนิมลายปังไม่อาริวบะไม่ลุงเขา Education Government of Manipur เรSeptember ตริกรุณาจันไนเขานี่ Central Private Government Aided คันนี่ Unaided School กวยอินบังคัง Order ที่ปัดกันเทอินฟาลเขาสร้างประดัยติงริวกวงกันไม่รู้กันดีอินทุกไม่บัมนุนด้วยทุ่มกันจงงี้ติกีใส่เงินไม่ลุงเขาทูด้วยได้ไม่เขารู้ไทยสุไม่จำกวงกันมาเกยจะแมงร้องจริงไหนล้วนเล่าใจผู้จริกรุณาจันไนกลุ่มสิงในนจินาปงูเล่าชวนจริงไรนายกะลานจริงสินหมวกนายสิงบังจริงไรนายเล่าใจผู้จริกรุณาตจัดกลุ่มสิงในนจินาปงูเล่าชวนจริงไรนายกะลานจริงสินหมวกนายสิงบังจริงไรนายไม่กูไว้นะกิ้งอินซุยในกิ้งเล่าเหมือนคำตากุยคันเลี้ยวมาลิงไม้ YouTube Channel เบกจนเรกงานมากมาทวนกูไว้อาศัยเครื่องทูจำให้เขาเรงงานแล้วที่อินทวนเราทวนควงรูปมาขายไก่ไม่กันรุยกิ้งอินซับดลโคทวนกูเท